U Rwanda rukomeje gutungura isi yose mu bijyanye n'uburyo rukomeje kugenda rwiyubaka mu iterambere, yaba mu iterambere risanzwe, ubwo turavuga imihanda, turavuga ibindi bikorwa remezo bifasha abaturage kubaho mu buzima bwiza ndetse no kwiteza imbere, amasoko, amasitade ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. U Rwanda nanone rukomeje kubaka igisirikare mu buryo bukomeye cyane. Inganda u Rwanda rukomeje kuza ku isonga mu bihugu bya Afurika yo mu butayu bwa Sahara ndetse no ku isi, uburyo u Rwanda rukomeje kugenda rwiteza imbere, ariko kubaka igisirikare gikomeye ndetse no kugira intwaro zikomeye ni bimwe mu bikomeje kuranga igisirikare cy'u Rwanda. Tugiye kugaruka rero ku masezerano akomeye cyane y'u Rwanda na Turkiya yo kubaka uruganda rw'intwaro na drones i Kigali. Bibutse ko ibijyanye na drones ari bimwe mu bigezweho mu ntambara z'iki gihe, ngira ngo mwabonye intambara zikomeje kuba mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Icyitwa drone kiri gukoreshwa ku buryo bukomeye cyane. Rero aho isi yerekeza niho u Rwanda rwerekeza. Twibutse cyane rero u Rwanda rwamaze kunoza amasezerano y'ingenzi yo gukora ibikoresho bya gisirikare ku bufatanye na Turkiya. Ibyo bikaba ari imwe mu ntambwe zikomeye za Kigali ziganisha ku kubaka uruganda rw'ibikoresho bya gisirikare rw'igihugu. Ubu bufatanye bukubiyemo kuvugurura ubuyobozi bw'ingabo bw'u Rwanda mu kugenzura itumanaho n'ubutasi kugira ngo bihuze n'ibipimo by'igisirikare kigezweho nk'icya NATO. Aya masezerano akubiyemo kandi guhererekanya ikoranabuhanga, gukora ibikoresho no guhugura abakozi b'Abanyarwanda. Aya masezerano akubiyemo gukora indege zitagira abaderevu, drones, intwaro nto hamwe na sisitemu bifitanye isano, kandi hakubiyemo kubaka uruganda rugezweho rwo guteranyiriza ibikoresho bya gisirikare i Kigali. Ubwo abibuka neza uru ruganda rwa Volkswagen VW cyangwa Volkswagen bazi neza uko ibintu bikorwa. Mwabonye uburyo u Rwanda rwateye imbere cyangwa icyo uruganda rwa Volkswagen rwafashije igihugu cy'u Rwanda. Rero uru ruganda rugiye kubakwa mu gihugu cy'u Rwanda hakaba harimo guteranyiriza ibikoresho bya gisirikare i Kigali. Aya masezerano araha u Rwanda uburyo burambye bwo kwirwanaho no kugabanya kwishingikiriza ku bikoresho biva mu mahanga no kwihutisha iterambere ry'ubushobozi bw'ubwubatsi bw'ibi bikoresho. Iby'ingenzi mu masezerano y'u Rwanda na Turkiya: umusaruro uhuriweho hamwe no guteranyiriza ibikoresho mu gihugu. Amasezerano ashyiraho uruganda ruteranya drones rukorera i Kigali, imirongo y'ifatanyabikorwa mu gukora intwaro nto na sisitemu zijyanye nazo zoroheje. Ikigo gishyigikiwe na Turkiya cyo kwemeza ubuziranenge no kugerageza. Ibi bituma u Rwanda ruva mu bagura ikoranabuhanga ryo kwirwanaho rugana ku kuba umufatanyabikorwa mu kubikora mu karere. Hari ikijyanye no guhererekanya ikoranabuhanga nk'ingingo y'ibanze, nk'uko iyi nkuru dukesha urubuga rwa Africa Security Analysis ACA ivuga. Turkiya yemeye ingingo zagutse zo kohereza ikoranabuhanga ririmo iryo kumenya gukora airframes n'ibijyanye na electronics bya drones, amahugurwa y'aba engineer n'abatekinisiye b'Abanyarwanda, inkunga yo kubungabunga igihe kirekire no gusana. Ibi byubaka ubwigenge burambye bwo kwihaza aho gushingira ku masoko y'igihe gito. Icyitonderwa airframes na electronics ni ukuvuga imiterere y'indege nk'amababa, fuselage n'uburyo bwo kugwa nk'amapine ndetse na sisitemu zo kwigurutsa nka moteri n'ibindi birimo kwigenzura itumanaho n'ibindi. Tugiye ku bijyanye n'iterambere ry'inganda n'abakozi. Umushinga wagenewe guhanga imirimo y'ubuhanga buhanitse, gukomeza STEM bisobanuye Science, Technology, Engineering and Mathematics n'ubuhanga muri kaminuza z'u Rwanda, gushishikariza abanyagihugu gushora mu gukora ibyuma, ibikoresho bya electronic na software. Ibizavamo bifite ubushobozi bwo kugera no mu bijyanye n'indege za gisivile n'inganda za robots. Inganda zifatika ku Rwanda rero: kugabanya kwishingikiriza ku masoko y'intwaro zo hanze,
tugiye ku bijyanye mu gukorera imbere mu gihugu ko ibintu byifashe, u Rwanda ruzoroherwa mu gihe cy'ibibazo, rwirinda inzitizi mu kubona ibikoresho rukeneye, kandi rwizera ingabo ziteguye zidashingiye ku gitutu cya politiki. Mbibutse ko iyo habaye n'intambara cyangwa igihugu kikinjira mu ntambara mu buryo ubwo aribwo bwose, amahanga kenshi ahita afatira igihugu ibihano, ugasanga kugura imbunda cyangwa kubona intwaro ni ibintu bigoye cyane, ariko u Rwanda ruzaba ruvuye kuri icyo gitutu cya politiki gishobora kuba cyavuka. Ibi rero birakenewe cyane bitewe n'imihindagurikire mu kugenzura ibikoresho byoherezwa hanze ku rwego rw'isi, kuzamura umutekano w'igihugu hamwe n'ubushobozi bw'ibikorwa bya gisirikare. Ingabo z'u Rwanda zizabyungukiramo iki rero? U Rwanda rugiye kujya rubona drones zakozwe hagendewe ku kirere cyarwo, ruzabona ubushobozi bunini mu butasi, kugenzura no gushakisha ISR, kwihuta mu kubungabunga no kugabanya igihe. Ibikorerwa mu gihugu bizihutisha iterambere kandi bishyigikira ibikorwa by'u Rwanda byo gutekanisha akarere, kongera ijambo ry'u Rwanda na Turkiya. Amasezerano rero arashimangira iki? Hari ukongera ikirenge cya Ankara muri Afurika, gutandukanya abafatanyabikorwa kwa Kigali n'ubufatanye bw'ibihugu byombi mu mahugurwa, ibikoresho no kurwanya iterabwoba. Bizagira u Rwanda nk'umwe mu bafatanyabikorwa ba hafi ba Turkiya mu bijyanye n'umutekano muri Afurika y'Uburasirazuba no hagati. Mu mwanzuro rero, amasezerano yo gukora intwaro y'u Rwanda na Turkiya arenze amasezerano yo gutanga amasoko n'ubufatanye bufatika mu by'inganda, bushimangira ubwigenge bwa Kigali mu byo kwirwanaho, gutera imbere mu ikoranabuhanga, kandi buzahindura imbaraga z'inganda zo muri Afurika y'Iburasirazuba. Ku Rwanda iyi ni intambwe ikomeye cyane mu iterambere ryarwo, kuva ku kwishingikiriza ku gutumiza ibikoresho mu mahanga, rukora nyine mu bihugu by'amahanga, u Rwanda rukaba igihugu kizamuka mu nganda z'ubwirinzi, rufite ubushobozi bugenda bwiyongera mu bijyanye no gukora intwaro, drones na systeme zijyanye nazo. Ku itariki ya 23 Mutarama 2025 ahazwi nka Presidential Complex ya Ankara, nibwo nyuma yo kuganira imbonankubone hagati ya Perezida Kagame na mugenzi we Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya, hakurikiyeho gusinya amasezerano hagati y'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye zirimo itumanaho n'itangazamakuru, radio na televiziyo, umutekano mu by'indege ndetse n'ibya gisirikare. Ngira ngo rero murabyiyumvira neza ibijyanye n'intambwe ikomeye cyane u Rwanda ruri gutera mu bijyanye n'iterambere, mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ariko mu bijyanye n'igisirikare, aho u Rwanda rugiye kuva ku gitutu cy'amahanga ku Rwanda ngo cyangwa igihugu runaka bagifatiye ibihano nimuzabona intwaro, ariko nanone u Rwanda rukabona intwaro zigezweho kandi zakorewe mu gihugu cy'u Rwanda, bijyanye n'ikirere cy'u Rwanda. Ubwo ni ibintu nk'uko mubyumva bizafasha igisirikare cy'u Rwanda kugera ku rwego rukomeye cyane. Ubusanzwe ngira ngo murabizi, u Rwanda RDF, ingabo z'u Rwanda zirakomeye kandi muri aka karere ndetse no muri Afurika. U Rwanda rwakomeje kugenda rugaragaza uburyo ari kimwe mu bisirikare bikomeye ku mugabane wa Afurika bijyanye n'ibikorwa cyangwa ubutumwa bwo kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye. U Rwanda rurimo yaba Mozambique, yaba Central Africa, yaba Sudani ndetse n'ahandi hose u Rwanda rugenda rujya gutanga inkunga za gisirikare. Rwakomeje kugaragaza ko rukomeye, ariko noneho bigiye kuva ku gisirikare bijye ku bijyanye na tekinoloji mu gisirikare, itumanaho ndetse n'intwaro zigezweho. Ibi byose bikazakorerwa ku butaka bw'u Rwanda. Ngira ngo rero murabyiyumvira nk'ibisanzwe. Pilot News TV nkomeje kugenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Amakuru mugezaho akaba ari amakuru akomeje kugenda yibanda ku makuru ya politike, geopolitical, intambara ndetse n'iterambere ry'ingabo z'u Rwanda, nk'uko aribyo twagarukagaho muri uyu mwanya. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, ndabakunda cyane. Brace up.